Kızdın içindeki cin süylöптür, çıkpayım deptir. Şeyh aytat, emnege çıkpaysın, çık. Men azır ayattарды okuyum dese, bir şart menen çıkam deyt. Al qanday şart dep şeyh surasa, men mындан çıkam бирок сага кирем деп айтыптыр. Şeyh aytat, макул да çık дагы мага кир dese, biraz вакыт өткөндөн кийин кыздын içindeki cin ыйлап баштаптыр, cinçi. Эмне ыйлап атасың деп şeyh surasa, men сага кире албайм дептир. Ha emnege dese, sen bugün la ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dep 100 jolu ayttın, men emi saga kire albayım dep ыйлады дейт да. Demek урматтуу bir tugandar, jinden, şaytandın jamandыгынан, ziyandarынан коргой турган дуа, Peygamberimiz Aleyhisselam aytat, kim erten menen la ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dep daim aytıp jüre turgan bolsa, oşol günü geç geçeyin şaytandın ziyanından tolup korgodu bolot deyt da. Aga şaytandın ziyanı jetpeyt dep aytat. Oşoндуктан баарыбызга ушул дуаны айтып жүрүштү. Кудайым насип кылсын. Ассаламу алейкум.